Mega Grace on Vuma FM. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho on a beautiful Thursday morning. Bamba sengiyavala. Ungalinge wenza iphutha lokuthi lokhu okubonayo phambi kwakho ukwenze ukhohlwe izinto uNkulunkulu akayikhulumile kuwe. Ungalenzi iphutha lokuthi izimo ozibonayo phambi kwakho nezinto ozibonakalayo ozibonayo empilweni yakho zikwenze ukhohlwe izinto uNkulunkulu akayikhulumile kuwe nakayithembisile impilo yakho. Yenzeka kwesinye isikhathi uma sidlula ezintweni eziningi, uma sibhekene nezimo empilweni yethu bese siyayikhohlwa izinto uNkulunkulu akayikhulume kithi. Sikhohlwe nezithembiso uNkulunkulu akasithembise zona eBhayibhelini. Siwakhohlwe namazwi uNkulunkulu akawakhuluma kithi ezwini lakhe ngenxa yezinto suke sesibona ziphambi kwethu. Akungabikho ngisho neyodwa into eyokwenzeka empilweni yakho eyokwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi konje uNkulunkulu ke wakhuluma wathi. Kwesinye isikhathi mase sithola imikhuleko yethu ingasaphendulwa, mase sithola sesingenakho esikufunayo, siyaye sikhohlwe nokuthi konje uthe uNkulunkulu yakuba nathi kuze kube sekupheleni. Ungakuvumeli ukudlula ezimeni kukwenza ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu utheni kuwe. Kwesinye isikhathi masithandaza sibona uNkulunkulu engasinikeza umsebenzi esifunayo, sibona uNkulunkulu engasixazulula isimo sethu, sivele sikhohlwe ukuthi konje uNkulunkulu uthe he is the provider. uNkulunkulu obonelelayo. Uyabona uNkulunkulu uba uNkulunkulu obonelelayo noma ngabe kuthiwa isimo phambi kwakho asishintshe esenza umenze ebe uNkulunkulu obonelelayo. uNkulunkulu ethena uNkulunkulu ophilisayo, he is the healer. Ukuthi isimo phambi kwakho sikwenza wena ungamboni uNkulunkulu ophilisayo akumenzi ukuthi ashintshe kubeni uNkulunkulu ophilisayo. uNkulunkulu ekuphilisile abe uNkulunkulu futhi ngisho engakuphilisanga, ngoba asikho isimo esimenza ashintshe ukuthi ubani. Uyilento ayiyo noma ngabe kuthiwa wena umboni eyileyo nto empilweni yakho. Ungalinge kuvumela isimo sikwenza ukhohlwa ukuthi konje yena uthe ubani. Yabona noma ngabe sathe uyathandaza ufuna ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu eke kuphilise esifeni sakho kodwa ubona ungaphili. Uma ungaphili lokho akungakwenza ukhohlwa ukuthi konje yena he is the healer. uNkulunkulu lapha zonke izifo zethu. Akungakwenza ungalapheki kwakho kukwenza ukhohlwa ukuthi konje yena uthe uNkulunkulu ophilisayo. Uthe ezwini lakhe ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. uNkulunkulu welapha zonke izifo zethu. Never allow the circumstances that you see empilweni yakho ekwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi konje yena uNkulunkulu ungubani futhi ukuthembiseni empilweni yakho. Akungakwenzi ukuswela kwakho kukwenza ukhohlwe ivesi elithi he will supply all our needs in riches in glory in Christ Jesus. Uma engakawasupply ama needs akho akusho ukuthi akakwazi ukwenza lokho. Isitha ke siyasenza ukuthi kwenzeke izinto ezithile empilweni yakho ezizokwenza ukuthi udoubt izinto uNkulunkulu akayishilo. Ungakuvumeli ukuthi kungenzeki kwezinto kwenza ungabazi ukuthi uNkulunkulu engazenza lezo zinto. Usithembisile ukunqoba waze wasitshela ukuthi thina we are more than conquerors. Uma usastrugglisha entweni uSathane uzokutshela ukuthi wena ngeke ukwazi ukunqoba. Ungakuvumeli ukubona kwenzeka phambi kwakho kukwenza ukuthi ukhohlwe izinto uNkulunkulu akasitshele zona. Usithembisile ukuthi thina we are more than conquerors. Usithembisile ukuthi he will be the light in darkness. Usithembisile futhi ukuthi he will be the way where there is no way. Usithembisile ukuthi uzoba nathi kuze kube sekugcineni. Ithembisa uNkulunkulu akasithembise zona lezo. uNkulunkulu wethu nathi ngezikhathi zonke. Ungakuvumeli okwenzeka phambi kwakho ukwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi ungubani uNkulunkulu wakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.